Pokazat ću vam sad jednu praktičnu metodu kako da prerežete drvo ako nemate neki oslonac u blizini. Kratki ste sa vremenom, niste stigli dakle da nešto napravite jer jednostavno pravite kratak predah i vrijeme je ovdje ključno. Uzmete drvo, prebacite nogu preko drveta, naslonite ovdje u zatkoljenu jamu. Drugu nogu ovako, dakle napravite polugu, uhvatite rukom i držite. Nije najstabilnija koza na svijetu, ali služi svrsi. Također ovu metodu možete da koristite u slučaju da vam je imobilisana ova ruka iz nekog razloga povrijeđena ili držite baterijsku lampu u njoj, zauzet vam je u tom momentu. Evo recimo da je ne koristim, naravno nije stabilno kao malo prije, ali obavi se zadatak.